Fáilte tháinig agus mór an tangs an bríondin na dúchfuid lápria an Hàclait go dú. Bun goh táiseach rudbeic ísigin mar deoin héin agus an teolach, agus ce mar hanasú a bhí an heo. Well, mé a teolach mór, mí duine behíine a heachcar as a teolach hacanne. Dís féidirchan agus cead bhrádan a bhecham. Agus bheit mis siad fallabh gopad fat me bheitthe, agus híl sin a se seoichan má chuig blan na fichiad a híl sin, agus dochar dich blan na fichiad na sascéad thug sin a dói agus sa sin fuidach an na heán ó sin. Thug mád gán chrúchte bheit seo santa í thug alára. Agus ha mid siad a bhór cha feisc sa gas fer deach ma hóca. Agus Hanil gáirn deolach ac am fuidecha seo ach ma hín is láhan a dú. Is ce mar hat gar slaineach, dé can sa díomhan. Seonag gona sí a nniuin. Agus ro sé gíise go bhfuil cáir sin acu an na tséfar ilainn a bharachas benne bhla a eldest, Stòras. Well, sanna paraibh am a bhehad, agus gata há cáirstein ac am seo is túr me bhehad cúteach. Ba piúr me bhehad I héin bheith post an na heo. Agus me hena bheith is tú bharai sanna eiste tú galab sí sin a súla mí ha méad dhéochan chuidrasteach sé ach ha cáirstein ac am is túr me bhehad a seo bharachad túr me bhehad. Agus thuh scola is fólam, cáideach siú an scol? Chasin bhfuil chaine scola hín de dú, scola bhic híos rátan hín scola chiléadahah, agus an nóir sin ba mé blian a scola galapra a chat a cháirstadim, so híl mé scola níocht an nóir sin. Is ce mar a bheith an scol chiléadahah, clús a bheith codach a bhí an scol bhic mar sin nach rá. Bha go lé loch chuns bainút thulatain bhain víide, sa roicain mar betristeach an dítear uin bh gaach in beh na hádaún tá suas. Agus dítear a bhacham a chéad títear a bhacham na cha an scol haipé ó háast an stúna blik, annach bítan. Agus hebn nach roiach na híineáin na ha se gan scol ach nóir bheith jaacham bbliana fagéadach tíadach bheit títear I lecham an nóir sin. Agus ná dhéolf. So bheit scola chiléad bh gásach loch bhíh sin har an títear bheit me ferrichen me bhrádan éide as mana páican mis har a dítearach me go sinna bheit gaibh bheit de míle as a scoileiste. So bhí go mata an dí chéile mar go. Bhá a ceam na de choladís na dairí dul a hín lein suúra dairí bhíh díteart na picnic híine rutan mar sin. De bh muon garan na scoilech. Mu sa bháindich. Dus dan mag het pikken. Agus as lá dú sé taicánaí a has sa scola, nie? Sé, dá thuicánaí, had a go hála agus far tunna títear agus far scoil hain na sús na déir, dá thuig. So ha mac le scola sa nach le le gála gálaí. Agus an nóir sin Peter gála gálabrach a cálach. Ó gan scola bheit mé bliana sin svitú látsú go sin a naitú gachaach. Chará gúhuit bus nó dat sa bí. Chará an nóir sin. Agus ró sé féin gachaí go bhgénd nó. Thula sé gacha u sé féin gachaí nó do gachaí fiscaite húinis. Fiscaite húinis tuileach mata teolóin. Bhacha mata a sin nó ag cinna plangíoch. Út be trasa mé. Bá nóir sin thula dachan na fíige dú. Dé bh giúndar an bhain dachaí nó do bh dalbatra. A mé teach giúna an gáiríon deolbachs agad bheitúlaach na pácin a mis na féin bhécas sin, giúna an thula sin na bhain. Gus bh codach bhí fudach an áte mar seo tuhannéad bhain bhla, ní súlpic go héad na bhain an na dóid. Ha bhórnach sé go dhéonteach sé chuúns chafi dúíhann na dul bhile bhainiceach. Char cáirichin ag dúine nóir sin am, char a bhí dul bhile bhainich a bhíh sinne dul bhile bhainich ach lá spót san scoilech an lá stáide. Ba me had a gopa a bhile bhainich a sé súil leile bhain, ghuine
agus bheit sin áach forstanach na a bheit sin bic charán do chluine sin hín. Tá doiseach hena gún deolach heile nóir sin na a chaimiise an scáilfa deolach sin tí feiscáin. Ach sé sean dúine bheith mar thuirteáin nuach sarhaach mar go beh sena sena bheith in go nuach bheit. S bheit sin áach forstanach bheit táirú in fact tíis na tríúd na bheit cead a bhí go dost dúamas de stádan de gárain de scoléala sin halapa. Fuair cinneach go giniu? Chanéal ghead topar a dulcha se thula cinniu dam ach chará sinna gáil mar an nuí rutan mar sin. Deach mar ácrúnach. sé rut a hadachas de thula duineach mé héine. Is nach gaine sin barach gan na sean duine. Ach bheáach me. Agus chuna characterin bheit sin Michael nu a bheit se bhá. Bhí duine tolas dé. Bhí duine dul chéala fat a dúla nóir sin chums char television a bheimi se bic bheimi 8 bliana na dúir sin electricity. Agus sé bach go roiin sin na Jenny a bhacu nó. Hará léid se dal tilí ag duine san solasas bh gasachcha a san festóh cuasa chulata go dú. Tá is tíla go se go sin nist ach bheith súh go me siimplí. Mahad tenu opad cruúte go bharach go a bhí cupad. Ag opad hen sé electrician bhena mahad. Sfa cupad híos ag a chamba. sé ginneach ónas a forstanach van nóir sinne ginneach mehar. Chúns thuad an opad a bheit sin a bhbliana fás a bhbliana me de rugur mise. Sfa as nú opad go de retáire. So chan chulat a chanas sin. Even nóir sin héin, iad agus ceachcaride dú. So bheit dá a forstanach na túine bheit sin bheit opad am gan chulataine nóir sin. Mer a bheit i féh na rioch dúú opad picáte bíú. Scat barach mór opad is neleine nóir sin sa hanna dú. Har an opad amna dú do bhine. Ach bheit se súil go má pic a bhecin ach tíadach mar a bheith rá bheith dúine measta as a dúich fat a dúil. Fat lá bhí díos na tríút a hen wat ich fall as a jeans caiachchans bhí go nóir sinne bheit bhú pí a fall bhin agus bhí bhanichan sin mar thuirt. So bhí na caiachchan a bheith pí a fall tá secha dé ag an thula gat a stoich má gat chuna bhans gat cruisiid chélis go lágat nóir sin agat anna bhan na chopna mar sin. Agus beag féinne cíascach bu seo beag. Ó bheit scothach mehad díomh. Ba, bhí sinne ulagad talach. Bhí sinne stáireh, bhí muide talach is Judánig, ag muide meach is picnic an na héilein a Ilein. Sin mar fuaíos na héilein sin. A bhíh sinne tal goúéh chu trí sin chums bhíh cúdichas ruta nach dúine an fuéis cha bhú go drugar. A bheit Ilein snoc Ilan bheit Ilein na gana, s bhí go dúan was de flúrich in a fás an na hin. So bhí muid sannaáil sinneach cin hís. Is bheit fáú a chuúireach na Ó charrá sin, fuí an nú náte sa beh. Seach fuí a hén. Agus Ilein sté sé uá an na hin. So bhí muid talchaid seachfuh nó bheit sin bhí go lán chalamáins bhí car an salas, so hadí go ar bhaisce ach na dhéh sin bhí muid sanna go lán. So bheit fatrica an chuideos bheit Ba stúdaking an túil tá stáir a bhí sin tá stáir atracaid agus bhí báteach na fácail baharas ruta sin a san bhíh dúine dééis rutáirta agus bhí gacail sin si taine meach leis a scáigh gaúí. So bheit an thuachta bheit sin an na hin. So má trich idir ráta deis bhí muid genú tíhéil an na hin dú sagad bhíh fascach na tuchtaíach a san Jennipe a dhéanamhrúta sin. So bhí muid fallá fat híon bhna lá. Hallú a hiíh sin as a nuclúis sa bheit an tedánig bhí sin fallá meach. Is picnic. Is ró áte láte ag an níclis chuteach na náte le go éidan mar go bé. Ó chula bheit an níclis chula tedánig sa chulá féleach. Lu a bheith seacha tú rúsa bhí an mar go bé. Well, ha bhíh duine copad an nóir. Ha bhí copad. Díid
Seach mar ráta dú. Ach hyf go siachat yw'r tú fel amach ys rwyd ni an. Chara, fi sy'n yw clwycht fat o la, mae'r bymyd sy'n tacad y falaf sy'n sgoi na sy'n sy'n ystawr. Had sy'n gydw sy'n ach coro ganoch am snog. A machlis sgoi na sy'n sy'n. Ach fi mynd i da ysgoch cwtioch oedd ffisgyd con ddim ahad. Fi gyd mach a ysgoch. Na doch is just saharne. Wel maar patrichke just saharne san goppe de vimich. We ma de goppe no krútjug agus vimich no arares, fiares, va beochen akin doen va krogak ma had skudig. So vimich een targe sin, vi sinje blaune beochen so. Ga bi hoch, ne, ki mitch ga is skol. Agus akin vi me va ganegi. Je mit vi gaan vu hala sjes kan vu is het raad ga ga bi een beochen. So vi me hins me jies vraden, het sin jies vraden va as me jiw ich be baske gaan an ús. Was kan maar tranget. Trang fat o jiwl. As da het kom scohi ro rich jebach got Haro, tjenne sjenke sin ach va opet henjekje. So va opet ekki fat la. Agus haro as skohiach koshachat. Agus vi ga ne de yoga isk vi ga ka shachat kan nap in gejekosepi. Rot moshi. Ach no haro. Nam so ne kostna geva kayen. Hanan haro nach koshachat fat o jiwl. So je sul a kolas gema bria is sul. Wel, sé súl toileitje van. Mar betrichtje. Níl cúine, sagad, na chaint do sé súl toileitje van go dú, sagad ha vi cúine agad sé an sé an ile tacharstúin go dú. Aus bit je tókal amach úd gin go rút in a tacharst house of us, stoch lá games no show no rút gin no. Ha vi mit chiche doch in games va. No, har kus interest. Have ik tenia kan no dat har tenia dansen as en machine en jola hakenya. Har chicks be shin tolle ma gedu wakenya. So have ik shin achtig fatline sur in de skolle we met tok alle monags. Janu fiars, janu aras, janu Al na púla ko. Kom maar fast gaan. Kom maar fast gaan. Har ak in de eerste college. Jo vonja aku. Chimich. Ha Hai, sagad, ég ekki þetta koshokkan. So of course the fiars darar sin vadi tu vede. Ja var mor van på na man big. O vi go norsin de versinje naar klein vi fidel chin kalde ma har. Ja fidevanje vi boin marke big. Sé. Ja marke big op een verre haun marke. O sé an no is san ben vel sé. Ha vi eta chen ne pa ik gan han leus. At se sistrachlem. Ha vi fidel chin vi da iron kujuan. So vi trúdele mar betrichtje kan vi med. Va sjama de gas med vraden schenkeljar så det kan hutje. Så norsin vi gat kan genu with just saharne. Ro ushaun no vi na ballich tocha het boin marke big. Racht. Jag nu det vat kommer så gedi. Kommer så gedi no marke big. Is vi gat de kayet is toch een fan kan pekkas norsin John Barroch stoch big. Wel, vi gat chidach kan genu. Ach vi gat toch kapoen. Ha kude machnas na strimost. Agus de woon je man die woon aan de herse ach. Ja mir wa die no ach nie groch. Sagat so ha kude mach man na strimost na ha vi kapoen. Ach na jo shin she ma hat betrichtje vi kapoen kas ons wacho minachach ma jenke begade genu kerstske begade genu karm. Så håller sig. Jag ser gacket det gal kär, så gacket det gal kan så får han. Vi då schach visst ka fennog. Hier disk. Kan na bug fidelichin kan vi med santunan ist ju sarne vi gat tachar så vet ni kopet ju sarne. Så fiskar ju hunje vi henne fennog och full. Gat ju shall gait ju tosha. Tosha hit har så vet vi gat chin då ska det fint breakfast för. Na gat ta klara kan vi gal med förlagat. Ach shinje glach gewan vi gat fint. Breakfast voor skalagat no alles sem jammer ik gak no joy ach ke ju galagat norsin voin mane agus hit gat nalkati maar betrich ave shin gat va guns va fashkons gerig gat nal va na perga na gat khone de gal na tishach vi gat ostuka ju gat dina perste agus norsin ne gat tishalak is chede gala va de fenje ginger ju gat traum agus ginger ze beeg. So stil ma wat ma hat biogus drama. Wel, she op het ruim van geta. 4 op het ruim aan de boon wanig. Ach ta ieren ganjela got gotonne marke big. Wel, ha herst het ruim ost
ach go bhfuil gan na sclufare, ha gain seach an nó lá. Ha nopad eerstrá go cruúi ach teach go gain i dhéanú. Agus stách an ósin go buh píile a fó háast go déanú go déanana a hén san nápi an a cuite mar sin sagad. So vi tú kuteach í chéile go ví mar. Ó bhíoh dúnan Hiúns fi sinne mar a bheit mar rá éid se sean dúine bheith mar chóstáne agus bhíh sin dúnan a genú na mánu gaibh ga tógal gaach garis nar clúin bhí sin genú neáds nar air cá se bhach bhana toras agus bhíh meas dúnan na bú na mánu cáús ma bhrádan a gas at suas. Vi gaat doen aan de boene mannen gijs, we gaat de jenne mannen uluk even oorsen. De waard heen, geschenst naar groot komen zo. Jenne boen je stok alles. En dat doet ze bij, janu, je zien, we me vragen doen aan. Als gaan we toch janu, gaan we fijn pijn. Als jenne dan zeg daar ook janu, gijs, zeg het. Ach, hoe toch al, we doen je ze bieke janu, niet aan een kutjach. Oh, heel veel. Goed, dan je vast. Je moet wel eens bes, oh, van me geen hokranje, maar bedriegje, maar we maar daar misschien beginnen was doe agus. We paasje bekken had ik in de je mijn voedig stuk anders, zoals je zo lees kan was. Hoe zijn de dooi maar varen toe heen toch en de dooi krook bekken dat begin je naar elkaar. Ja, wel eens mee beginnen je. De kooit is jou in jou wekken maar. Ergens vind je geniaal als je gaar van lachen maandags gaat taletje bij je geniaal. Weet je kemat taletje. Je kan de les kan van. Gaat mee iets maar kinderen weet toch een maandag na. Perlem vierde daar har sin gaat dan. Ach sé op gratta han vi tok al na mána hon sá króm fatta jewel. Ha trú me drímakar. James ha salvach na helpi to fatingen. Chanil keinim de ho sin trugs be mór sa be harnach. Hab chanil op lachkal van svig na menach lakna mar petrichtje de nesker. Hon sin de ekki mit gachja sa skal. Vi gakken de golla sin. Toch be karanelle die no dosach man ik ma ha gachja opes. Hono sa gagis na ginja be mit fall af. Hono sa gag snille kostinja. We moeten vallen gaan maandag. Het ook al door. Skat als jij. Net ik iets in maat. We zijn lenen gedrakters. Dat als jij zei heen we gaan kroegen genossen. Je ons wagen minatjach man. Op binnenjach gaan nog uit kroeg juiste weer. Oh, wel kutje goed. Ach wijzen wagen. Kijk kaartje. Je me gaat Tjena ten kerst ga heen. Zo zei je we gaan tjena. We me vragen kan je nou noorsing. Ach, we gissen het nu kan ballen in een cruise. Je moet je weer kan janig. Dus dat krijg je een man of steentje. Waar zijn makkelijker in je kan zeggen janig. Ach, als je heen je moet. Nop het heen samt. Check. Was je over praatje van naar jo groot. Chance. Zij haast. Kutje gunya. En jij gaat goed in ja. Kutje gunya. Akolas man, heel jo groot. Heel akolas skip op de ma. Hij is hem. Aus ge vision so ut bekut levi fakal na skole aus to de Daliburgh and Iochdar na beter goed. Wel harom je plien als je gaat de hoorstems. Dat wil ik meer nog plien. Aus James zoals nou we klauen to de Daliburgh nou. Wel dan passen toen 11 plus. Zeg. Wout de Daliburgh, maar de passen Wout de Iochdar. Aus zo wat de weg de Tjidach de mag goed de Iochdar kunnen plangeren. Aus rood dollevi unje Daliburgh aus Iochdar stoch toch het chirmoor no. 3 plien de Daliburgh you agus an Iochdar weet het al Gan Gàidheal maar so we klauen as a short dog Gàidheal so de woord goed. Aus ro heen gamas se sin ne bega kost dat we Daliburgh we to torche gelor gan Gàidheal. Ha me kindjoch go rochlis so hor vi doach geval kan se hul den sa hul den no raf you. Es kemmer va vi an Daliburgh. Roak de vi an lotche gedal. Va, je moet we an de lotchi. Agus fa het fall van jewels. Sin nach rekord dem se fall van me ferrichen. Roa rutbik nio nog stoge vi an de lotche an de natje nach heel fat het fall van de doi. Ha, sulle to gewille jew. Har sulchen chania notion. Huns va Daliburgh ma fatte fall van notion. Is ak het schar on roach even goma gat de weer karek dinge. Agus Harwa mahitje dit we fall van dag notion. Misschien wel blian de Daliburgh aus Hàclait das kan Jochers fá notion. Hulle fisker. De fiske aus kus wat kaldige wie as een Jochar. Je was Janu as een Jochar. Jane scholar go hoesje. Har je nu rot ach nach romet no latje niet dat een Jochar. Je jever va wou je no hulle channel saket va wat de jou ons as een Jochar. Ik was scholar. Aus Kovak ook in naamschen.
Mistas ma cléin son na bara I bhéisan. Agus bacha ma Bahulumsa, bacha ma crúiad féin. Bacha ma clanistúmsa salig. Propunt húf báráistá. Sinne bha mise gra, a bha ma bhrád a gra hará fata go gíochan I sinne go duna hanna geaucumsa. Ach bahulis mis anas múdins bahulum sisan. Seg bha sé féine dúrst. Well bha me féine dúrst hjúns na bha me Daliburgh lik mé am nach búr cargan sem mí is jeidir chlas agus híilead go níochgur mí. Gad a plán macat mar sinna chur. So na bha me sin níochgur bha mé as ciúndó chula a dhéile a chlas acham so bahulis scolas agad bara le am doch go mé díoch ná gaiileach. Ba sin féine dúrst goú. Gad a bhise me se scola cruúide bhain. Sin mar bhata cinna. Bhain úr sin. Chula teacher a bhain? Sisteach an Jamestá. Well bha strap sa chula sinna ma hósta úr sin. Agus rá sin amach trích an strap ná rá. Hatú me sé díomh sníochgur, hatú díomh, no. Siú go chief mar hanasa. Well bha parach is an tíit bha chula teacher a bhain, an bha le clúch teacher nás a chlucha bha gine sníochgur. Agus bha chula sinna chula daine bha cúpad as a scoilúch, an na fóine bha cúpad as chantín bain ní chlós fi mid tá staid chéalaí agus go gúteach a ceam fléas greach mar sin. So sé scoilúch a bhain. Agus rá chora má nó an díochan na dhéanú rá burngút ógréid sa dhéanú ná dat. Harrá an úr sin níte harrá a fecha na scola. Ghiútú go gan choláiste dhélar níos na bit dal dhéanú rotacinn mar sin. Agus teach fat sa bh as a níochgur. Well bha go a gach mis scol. Agus cunne bh sin. Bha mé siaplan díoch. Siaplan díoch. Sig tíach. Agus sé rainú nó a bh siaplan díoch. Harrá mí ach bha mé cúpad as a chamba. Agus Cambu nedam. Ai sé. Scal am nósin go siad mór. Becan man chambu nedam ag an nám sin tí rá am cinne cneáte go mac má tranga bh na tóir haite a nán. Aus am cinneach rotóir as a seo héí na cúpad as a chamba tóir de búnte ná. Chula duine bha cúpad an san sé muide an náit fan. So bha mé sé cúpad as a tíbar. As a tíbar. Aus Débach díanú sinna rúte cóchadach. Mu a cúpad an na caí. sé sin rút a bhain caí actually. So dostegad. Aus roisiú féin tréine chuteach san húparach is roisiú. Be an tréine go chodig hanéimiid an thuí sin. An bh sagad carta gaidíag sé bh a dhéanana go dú. Aus ro opar hin eile a tí as a chamba mar ro corman eile opar a chaun so go bhí as a kitchen ó an ro. Bhí ha mé cíach sanna canafií bh me se copad chana an aramid. Ó mitig se sé buin na lé has an nafi mar get a céalach go sé buin. Navy Army and Air Force Institute sin nafi na Dominica. So ha copad a gaibh. Us a fysym gyda gan affi so ag an am sin a reach efo rutan mac I beg bar awn nach bi is bwyjan is aus rws a hawl os a chawn banyed mac I beg. So jaw chawn ba fan na nŵr sin haro annach a jaw chawn ba. Haro gang ba han na jiwan go na siachgatan. Traad na siachgatan. Ba mi siad pas ag an nŵr sin. Hiad hokalach a fan as a chawn bŵr sé medical center for the neacham sa gopad. Haro annach sin nŵr sin. Seg aus vator heitelen as a hula kernig callback am a kitchen. Is kimmer vatein aus munche na a chindi héler. Va makaliar, va sinne dierjor a knyma gat feine dúrslische dunja. Budje den naatje. Agus va marichu or sakat feine dúrs. Even in the raad voor ne vehicles gemme toe lika leos en falla sakat ne. Gemme toe na beseitje dan gemme toe gaan fasting place. Na betinja så naatje. Va even toch gewoon nide va sin. Va sin je dierjor. Svigat ne gat falla ve gopes so sigeden is gemme gat raad. Hal kunje med raskju sinir na njer gat raad njergal tol gopes agus raad njergal chili. Sån gebugge nach begat tol sarat moet je naatje. Gebugge sakat heb ik. Han jag kommer en traffic jam sound och norsin. Vad då was det en njau nog machine de goed Maria hoor gas fein dúrt nach begeranjem se biek moet je naach. Scharo sinjak moet je vinje wilde iets juns wat valetje harme nach we hulet in je van koppen kan ram. So valetje goprich in tal norsin.
Aus rotor fellegatol, ro sporsal vi kuppad ik gamba ro tu. Wel, je moet toch toppen de Janu. Manager is ook niet weken maar strikt. So je moet toch toppen de Janus. Ach, waar geschön va picken. Wel, wel, Shanian en als een nachtje heen, wat kopen kan je hem zwaar ons nog zo. Daar had toch toch Jana toppen voor hoe is het doen er nu dat kun je zullen kan ik nu joden wat die bare doen is. Aus nou son okri as naar me van tibar maar gebig son nieuwing. Zo Jansebi, toen ze bij hier gaan. Toch een zo Jan heen. Gaan dan gaan het childje naar iets dat kunnen zeggen. Je kunnen grogen en zeg je dan heen. Aus ro a jam kutjak is son childje kutjak ro kormen social tegen en childje ro a jam geisen maar gebig. Zie ik, me kindje gaan je kalkunia voor ik hem zeggen van mijn schooks rabine kus. Am so nieuwdiken got a families club ach en ro nieuwdiken. Zullen me als je zien va. Achro oei se biakem son hin en oorschen ik. Ach blungie ook haro. Zo heel kus kun je met.